poginuli, 160 ranjeni. Kad je napravljeno? Kad su Sad ove godine. Pa ćemo se ono svi zajedno pokupiti. Znači, to je ove godine. Slažemo, lijepo. Stranje je umirano. Ali se počnem smijeti. A sad je... Cijelo sam pitao smo govorili. Kaj imaš poručiti Vančanima? Dakle, tu je cesta, tu prolazi se, da uvijek budu među živima. Jasno. Dakle, ne ide sa strane. Tempo trekli preuzimam za predsjednika. Apsolutno, to od vas ovisi. I jedva smo čekali to. Kako god ti odlučiš? Ja ću glasiti za Glasaj po savjesti. Slušaj, a glasit ću za to. Je Sabija, kakve, pozdravite je puno. I želimo vam dobrodošli. Izvolite primiti poklen od naših korisnica koje su za vas. Bravo. Pusa velika. Eto, ja I sam svima mislila, velike to će puce biti šalje. drago. Svima velike puce. Bog vas poživi. I puno zdravlja. To, Da što manje kosti boli među ženama. Oni se mogu pohvaliti da su blaženi među damama. Je. Ali ako ne slušaju imate batine. Navečer malo laganije, jel? Navečer malo. Ne, bliže zemlji i dragom Bogu. Sve si bliže zemlji.